bisa memenuhi tempat duduk terlebih dahulu. Bagi bapak-bapak sekali lagi yang masih berdiri di pinggir jalan, agar bisa mengambil posisi ke tempat duduk terlebih dahulu yang sudah disediakan Laskar Al-Fakiyah di karpet. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim masrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufir rahim. تجعل الحق في عالم الكرسي الواسع تجعل يقظ بنت سعر فضلي في قريب والساسع صلى الله وله الحمد الذي لا تنحصر عبره بترداد ولا يمل تكره بكسر ترداد حيث أمرز من عالم إن كان سورة هذا الإنسان لينتصر في وجود سكلان وتنتصر عصره في عكوان فما من شريع اتصل بقلب المنيب إلا من سوابقه فضل الله على هذا الحبيب يا لك لبي سروره قد توالى بحبيبي أما الأنام نوالا فسبحان الذي عمره زامن الحق ما يعجز عن وصفه اللسان ويحر ما أهل الجنان انتصر في البطون والزهور ما ملح الوجود الحلق النور فتبارك الله من إله الكريم ما سردنا عيده بذكر بسارة أكرم
أنفسكم عزيز عليه عمنا بالمؤمنين رؤوف رحيم جروا هذه لك بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minatas diki biha walisan tasbutu biha fi suduri minal imani qawaidun wataluhu alal ahlil yakini min sirli zalikal izani wa tasdiki sawahidun sallallahu alaihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abdus shadiqu fi qawli wa fi'li wal mubalighu li anima amaruhu bi tablighihi li khalqihi min fardi wa nafli abadun arsalallahu lil alamina basirun wa nadhirun fa balagha risalah wa addal amana wa hadallahu bihi minal ummati basaran katsiran sallallahu alaihi wa kana fi zulmatil lilis mustasirina sirazan wa qamaran muniran wa ma a'zamaha min minnati takramallahu biha alal bashar wa ma awsaha min nikmati intasara siruha fi bahri wal bar sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim bi ajalis sholawati wa asma'iha wa askatahiyati wa usuhiha ala hazal abdil lazi waffa bihaqi rububiyah wa baraza fiha fi khilatil kamal wa qama bihaqi rububiyati fi mawatini khidmati lillahi wa akbala ghayatal iqbal sallallahu alaihi salatan yatasillu biha ruhu musalli alain bi fayang situ fi qalbihi nuru siri ta'alluqihi bihi wa hubbi wa yuktabu biha bi anayatillahi fi hisbi wa ala alihi wa sahbihi allazi artaqau sawatan majdi bi qurbi wa tafayyazil lasrafil aslihi bihudi wa hubbi ma atrol akwana bi nasri zikruhum nasib Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufir rahim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Salatum bisalamil mubin linuqtati ta'in ya gharamin salatum bisalamil mubin linuqtati ta'in ya gharamin salatum salam 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 Nabiun kana aslan ta'zimi min adi kun fayakun ya gharamin Nabiun kana aslan ta'zimi min adi kun fayakun ya gharamin Salatu salam 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 Ya
سبل الرشاد حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد صلاة سلام 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 يا غرامي يا غرامي صلاة سلام 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 يا غرامي رسول الله حبيب الله 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 kekasih kita Nabi Muhammad dambaan kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad pemimpin kita Allahumma salli sallim alaih salamun alaik ya Rabbi أدفت يا جيرة العالمين يا أحيل الجود صلوات salam tetap padamu engkaulah sang nabi penyejuk hatiku betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku Ya Rasulullah salamun alaik oh ya Rabbi Asya tauladan kita Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad junjungan kita Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad salamun alaik ya Rafi' asyahdi wal karami atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami Allahu Rabbiku mohon doa ampuni salah dan juga dosa jadikan kami insan yang mulia hati yang ikhlas serta
dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga. Satu, cek. Mik. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بسهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم الملك الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. هاون لوصف الكمال المدلك والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه ليتشرف به موضع تكراره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار الأزالية بما قدت وأسهرت من سر هذا النور ما أسهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من أجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسنة في بأسر مئشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تقرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من شر الأسراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه. وبكيت رايته في الكون منصورة على مر الأيام والسهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا أي التشوق إلى سماع أوصافها العزيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. ولد المشرف في ربيع الأول والكون يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والكون
والقلب يفاق والكواكب تنجلي ولد المشارك في ربيع الأول والقلب يفاق والكواكب تنجلي ولد المشارك في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تنجلي والقلب يفاق والكواكب تنجلي يا نفس نلت المنى فاستبشري والتلا يا نفس نلت المنى فاستبشري والتلا هذا الحبيب وهذا ختم الرسل هذا الحبيب وهذا ختم الرسل والقلب يفاق والكواكب تنجلي ولد المشارك في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تنجلي ولد المشارك في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تنجلي والقلب يخفاك والكواكب تنجلي وتأكلوا أمينا ورأيت جملا وتأكلوا أمينا ورأيت جملا كالبدر في ليلة يلوغها ينجلي كالبدر في ليلة يلوغها ينجلي والقلب يخفاق والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفاق والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يفاق والكواكب تنجلي والقلب يفاق والكواكب تنجلي صلى عليه الله وربنا دائما صلى عليه الله وربنا دائما ملاحة الأطيار في صوت عالي ملاحة الأطيار في صوت عالي والقلب يفاق والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يفاق والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يفاق
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لقد آن للقلم أن يأخذ ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرب بكتابة القلم والقرطاس وتتنازه في حدائق الأسماء والأبصار. صلى الله وقد بلغنا عليه في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المضاف في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم فمنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. صلى الله عليه. فقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله يا أبي وأمي أخبرني من أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت روايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اكتست من سعد من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله واستودع هذا عليه. النور المبين أسلب وبد من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه. حتى وصل بيد العلم القديم إلى من خصصت بذكر أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم الله عليه. التي هي في المخابف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فلقاه إلى بدنها فضمته أشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها. فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا فلا تشكو منه ألما ولا عللا. صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادته لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده السميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
صفاته عاليا غائب لي بنور طاعتي يا ربي إني يد صفاتي العالية غائب بالغنى أريد عطي يا الله يا الله يا سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله الله يا الله subhanallah semuanya walhamdulillah ilaha illallah subhanallah ولا إله إلا Allah 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 ya Allah semuanya Allah Allah ya subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله الله يا الله يا Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Tullah سلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Salatullah salamullah ala taha rasulillah صلاة الله salamullah ala yasin حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل البيت Allah semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah سلام الله على ياسين حبيب الله salatullah سلام الله على طه رسول الله salatullah سلام الله على ياسين حبيب ala taha rasulillah salatullah ala yasin ilahi sallimil ummah minal afati wan nighmah ilahi sallimil ummah minal afati wan nighmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah سلام الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى آله الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يبسه ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله بقرب عليه. ظهور إسراق هذا الصراط والعيون متسوفة إلى البروز متسوفة إلى التقاط جواهر كنوز وكل الدابة لكرس نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البصارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلا من بركة سعادة هذا الإمام. ولم تزال الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفراغ بملاقات أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد التنقل في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتقديم ببروز هذا البصر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. فحين قرب ووضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود إلهي على حل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. فهذا الحق حكمة على من اعتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضع أمة تأنسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السرية مريم والسرية آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولي أهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فهزاروا اليمن غرت واستذيعوا بجمالي فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفك حيث أودينا أطاعت الله الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فلربي كل حمد جل يسوره العاد يذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله يا رسول الله أهلا بك إنا بك نصعد وبجاهه يا إلهي جد وبالغ كل ما قصد
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله اللهم بارك عليه الله تغشى أشرف رسلي محمد يا رسول الله وسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد الله صلى على النبي محمد. الله عليه Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah jemaah majlis Maulid yang kita semua rahmati Allah. Alhamdulillah di hadapan kita ada kurang lebih 9 bayi laki dan perempuan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan, keberkahan daripada Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita berkumpul pada malam hari ini. Kita doakan insyaallah bayi-bayi anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh, dipanjangkan umur dalam sehat wal afiah, dalam taat kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah berikan rezeki yang halal dan thayyibah barakah. Allah berikan kemampuan kepada kedua orang tuanya dan keluarganya untuk menjaganya dan mendidiknya untuk menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan baginda Rasulullah. Diberikan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari segala maksiat, dijauhkan dari segala fitnah zaman. Allah jadikan mereka pengembira hati baginda Rasulullah, bermanfaat untuk nusa bangsa dan agamanya. Al-Fatihah bi asma'il mubarikin. Adawiyah Nur Kharisma binti Muhammad Eko, Mafanza putri Alifah binti Guntur putra Astaman, Muhammad Syakir Ad bin Masagus Tajuluddin, Dura Hermansyah bin Endang Hermansyah, Muhammad Arjuna Kalta binti Muhammad Syaugi Ekal Ramadan, Muhammad Sultan Arsh bin Hendra, Muhammad Azidan Zakaria bin Haji Zakaria, Muhammad Dafi Al-Ihsan bin Masdan, dan Falisah Anasera binti Edi Suroso. InsyaAllah sudah disebut semua namanya. Nas'allahu ta'ala nas'aluhu bihaqi Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad an ja'alhum awlad mubarikin. Allah ta'ala a'mal fi sihah wal afiyah tamah wa takaram alim bil ilmun nafi' wa gabun wasi' Allah takaram bil rizqin halal tayyib barakah ij'alhum qurratan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
نوينا بما نوى آباؤنا ومشايخنا وعلماؤنا وأسلافنا الصالحون إن تسمية بناتهم وبنائهم وبناتهم الله يدخل نية في نيتهم وأعمالهم وأعمال أخلاقهم التي نسيق صالحة بجهد طه خير البرية وإلى عبد النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم اجعلنا منكم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا وذرياتنا ولا تضرهم وباركهم ووفقهم فيما تحب وترضى وأعنا على حسن تربيتهم واحفظنا شر الزمان وفتنة الزمن وفقنا وفقهم فيما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mungkin bisa lihat keberkahan, mungkin digunting atau minimal dibacoi kepalanya. Ya. Lewat sini jalan dulu. Sika-sika begini sambil muter, yang sudah ke kanan langsung turun. Satu lagi Muhammad Hafiz Firdaus Arahab bin Rizki Rindo Arahab dan semua anak-anak kita insyaallah Allah panjang umur afiat dan taat, berikan rezeki yang thayyibah, jadikan anak yang soleh bermanfaat dalam dunia untuk bangsa agama dan agamanya. San salih ajal ila hadratin nabi Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini telah kita dengar dan kita baca dengan seksama pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita telah melewati pemberian nama kepada anak-anak kita tercinta yang dipimpin oleh Al-Habib Syukri Al-Ghaf Al-Habib Syukri bin Syahab. Pertama-tama yang kami muliakan, yang kami hormati yaitu Al-Habib Syukri Syahab, Al-Habib Uthman Al-Ghaf, Al-Habib Ahmad Qasim, Al-Habib Ali Al-Hamid, Al-Habib Naufil As-Segab, Al-Habib
Hadi Al-Kaf, Al-Habib Ali Al-Kaf, Muallim Liwauddin Malim Iqbal, dan juga kita hormati dengan sesama pimpinan Majelis Ta'lim Laskar Al-Faghiyah, yaitu Ustadz Yusbuyut Muda serta Maulana Ahmad Rizal Setiawan. Semoga beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan, disehatkan, dimuluskan jalan ibadah serta dakwanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama yaitu acara ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Muallim Ahmad Rizal Setiawan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliq wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadir isriqa mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat, mustamin mustami'at, mu'min mu'minat, jamaah Majelis Maulid Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hadapan kita telah banyak daripada habaib, asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh candi cendekiawan. Mudah-mudahan dengan memandang beliau-beliau, Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi kehidupan kita, diberkahi semua daripada apapun yang kita miliki. Dan tidak lupa juga yang kami hormatin semua para muslimin muslimat, mukminin mukminat, wabil khusus semua hadirin hadirat yang sudah menyempatkan diri hadir untuk mensyiarkan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta silaturahmi ormas, laskar, padepokan dan majelis taklim yang terlibat di kota Palembang. Kami tidak panjang lebar, hanya mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada para semua yang sudah ikut andil di dalam menyakseskan peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad SAW serta silaturahmi antar ormas, laskar, padepokan dan majelis yang terlibat. Dan kami berterima kasih semua para dengan donatur, wabil khusus semua para jajaran laskar, ormas, tabil khusus jamaah majelis taklim laskar Al-Faghiyah, warga rumah susun yang sudah dari kemarin menyiapkan daripada selenggaranya acara yang kita laksanakan pada saat ini. Kami tidak bisa membalas terkecuali hanyalah doa yang kami panjatkan terbaik untuk para donatur, para orang-orang baik yang telah menyisikan baik hartanya, waktunya dan tenaganya. Dan mudah-mudahan silaturahmi antar ormas, laskar dan majelis yang terlibat ini senantiasa kita selalu diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahir dan batin, diberkahi semua organisasi kita semuanya. Dan tidak lupa juga kami ingatkan bahwasanya terselenggaranya acara pada malam ini alhamdulillah dananya murni daripada Majelis Taklim Laskar Al-Faghiyah. Kami tidak pernah meminta sedikit pun mengadakan proposal dari calon-calon gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta wakil gubernur. Alhamdulillah para habaib, para asatid ini murni daripada jeripayah Majelis Taklim Laskar Al-Faghiyah. Dan kami tidak mengizinkan untuk semua hadirin hadirat pulang
terkecuali menyicipin suguhan yang kami telah sediakan. Dan tidak lupa juga setelah nanti ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Sukri bin Ali bin Sahab, jangan berenggut balik dulu karena ada beberapa atraksi-atraksi dari beberapa ormas ataupun laskar. Sedikit yang ingin kami sampaikan, ada di dalam kitab Ni'matul Kubra karangan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, man azama maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang ia mengagungkan, yang dia memuliakan, yang dia mempublikasikan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka seakan-akan dia menghidupin agama Islam. Dia mempopulerkan agama Islam, dia mensyairkan agama Islam. Untuk kita merayakan maulid bukan hanya daripada majelis-majelis taklim saja, tapi kita para ormas, para laskar, para perdepokan punya hak untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya hak untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita menjunjung tinggi nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, dan apabila ada kekurangan di sana sini daripada sambutan, daripada makanan ataupun hal-hal yang lain, kami minta maaf, minta ridhonya, dan semua warga rumah susun kami minta maaf karena akses jalan yang ditutup dari kemarin. Dan mudah-mudahan ini menambah keberkahan para habaib, para asatid untuk rumah susun. Kami jujur bib, kami ini iri dengan kampung-kampung yang lain, mereka bisa majlisan, maulitan besar-besaran, fa insyaallah kami juga bisa. Dan ingatkan daripada media sosial bahwasanya rumah susun bukan kandang nyotauran. Tapi di sini juga ada majelis taklim, ada majelis zikir. Setiap musola, setiap rumah susun insya Allah ada majelis-majelis taklim. Dan kami mengajak semua warga rumah susun diatori sama sekali majelisan setiap malam Kamis di Majelis Taklim Laskar Al-Faqiyah. Pembacaan Yasin, tahlilan rutib, sebulan sekali pembacaan maulid. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa kepada Maulana Muhammad Rizal Setiawan. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang mewakili daripada ulama dan habaib yang akan disampaikan oleh Al-Habib Uthman Al-Kaf. Kepada beliau kami minta keridhaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ladas kamu nyengok kami di depan sini. Ladas pasti ladas nian, terang benderang di depan sini. Kami be ngicing-ngicing siapa di situ. Macam-macam ke mata. Cak tahun-tahun dulu ya. Tidak. Alhamdulillah, mungkin tidak banyak yang nak diomongkan dari ana. Cuma kalimat syukur dan alhamdulillah, terima kasih banyak telah diajak dalam berpartisipasi syiar dakwah Maulid Akbar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada wong tua-tua kita, ada kakak kita Habib Ali, dan dulu-dulu yang lain, ustaz-ustaz, para asatid, Habib Novel, ketawa-ketawa, senyum-senyum, tak tahu nyumi siapa dia. Alhamdulillah, cuma anak mengingatkan sedikit kepada saudara-saudari semuanya, termasuk diri anak, tegakkan salat 5 waktu dan ikutin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita yang mana kita banyak, yang kan mana kita bisoi. Ya. Yang kedua,
Ingat tadi omongan dari tuan rumah, jangan berenggut dulu sebelum kalian mencicipi makanan yang disediakan. Dengarkan kalimatnya. Tidak diizinkan, kata Mualim tadi ya. Tidak diizinkan kita ni balik. Kacau tak kalau balik duluan? Tidak diizinkannya. Sebelum kita ini mencicipi makanan yang disediakan. Awas, kalimatnya mencicipi be. Ya, cicipi be. Jadi cicipi. Sudah, boleh baru boleh balik. Oh, makan juga boleh? Oh boleh, makan. Makannya dengan tangan kanan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan niat mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sambutan tadi mewakili daripada undangan dulu-dulu yang lain, pada asatid yang lain. Ucapan terima kasih banyak telah diundang dan diajak, dan kami salut malu kepada saudara Yus karena anak tahunian perjuangan beliau, tidak tahunian tapi sedikit tahu. Kami dulu pernah siar dakwah bareng di bawah di rumah susun blok berapa kemarin? Blok 4, wong 4, wong 5, hujan panas. Dulur, Yus terus berjuang. Anak yang ngisi majelis, buka gosida burda. Yus berjuang. Berjuang beliau mencari duit yang halal dengan pribadi jadi payahnya. Ya, bantu wong sano, bantu wong sini. Anaknya ada di Malang sana. Ada Mualim, ya. Anak tahu persis itu, ya, tapi isi dapur anak tak tahu. Kurang lebihnya salut nian ya Allah, malu rasanya. Akhirnya sampailah anak-anak beliau balik dan mukalah pondok pesantren di Meritai sana. Malu nian sudah kalau sampai anak tidak datang malam hari ini, Bib Nopel. Malu Bib. Iyo, karena ngapa nyumbang lah tidak. Ya, nganjuk. Kami pinta adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang di belakang untuk tidak ngobrol, biar kita dapat khidmahnya, biar kita dapat manfaat untuk daripada hadir Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Syukri bin Ahli bin Syihab. Kepada beliau kami minta keridhaannya, sholawat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman, subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقل اللهم الخير وإنا عليه. صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang sama kita muliakan, kita banggakan, kita cintai para habaib, para asatis, para alim ulama. Alhamdulillah hadir bersama kita orang tua kita yang mudah-mudahan Allah sehatkan panjang umur dalam selalu taat, hadir di majlis yang berkah. Habibana Al-Habib Ali bin Abdullah Al bin Hamid hadir juga bersama kita. Habib Ahmad Qasim bin Syihab, Habib Ahmad bin Syekh bin Yahya bin Umar, dan para asatis Habib Ci, Habib Naufal, Habib Umar, dan banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. InsyaAllah kebersamaan ini akan membawa kita kebersamaan kelak bersama Rasulullah. Kebersamaan ini insyaAllah menjadi wasilah kita untuk kumpul bersama mereka para awliya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakumullah khairul jazak Majlis Laskar Fakihiyah yang telah kembali menghidupkan majlis di tempat ini, yang mana insya Allah ini tempat menjadi saksi kita semua, terkhusus panitia dan warga masyarakat sekitar, saksi yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Yasin yang sering kita baca. Allah mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum
Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kami akan menghidupkan kembali orang-orang manusia yang semua dimatikan. Jadi dalam Islam ikhwani kita tidak seperti agama lain. Islam meyakini hidup dunia adalah hidup fase pertama yang akan ada kehidupan lagi setelahnya. Yang mana tujuan hakikat hidup ini setelah kehidupan dunia. Bukan dunia ini tujuan kita utama. Kehidupan alam barzakh. Kehidupan yang di situ kita berharap kita mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah. Kuburnya kita, kuburnya orang tua kita, kuburnya orang-orang yang kita cintai, anak istri kita menjadi raudhah min yadil jinan. Taman surganya Allah. Bukan hufrah min hufratin niran, bukan menjadi lembah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwani, hidup hanya sekali. Faj'alhu bi ta'ah, ad-dunya sa'ah, faj'alhu bi ta'ah. Kehidupan dunia hanya sesaat, sebentar. Dan maka jadikanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Kami catat semua apa yang mereka lakukan. Perbuatan baik, perbuatan buruk, tidak ada yang lepas dari catatan Allah ikhwani. Yang orang berbuat ikhlas karena Allah, berbuat, berusaha, berkorban, tapi ternyata tidak dihargai oleh manusia. Misal, selagi Anda berbuat karena Allah, maka jangan takut. Catatan Allah tidak pernah meleset. Ganjaran dari Allah pasti akan berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran. Banyak orang berbuat zalim ikhwani, menipu, mendolimi dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan kepintarannya. Lalu dengan itu semua mereka mampu membungkam orang-orang untuk tidak menuntut dirinya sampai dia mati. Apa selesai? Enggak ikhwani. Dia akan mengalami pengadilan Allah di alam barzahnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan peninggalan-peninggalan mereka. Ikhwani rahimakumullah, orang-orang saleh sebelum kita dan yang hidup bersama kita, mereka selalu berusaha menjadikan di mana tempat menjadi saksi mereka taat kepada Allah. Bukan cuma di masjid, bukan cuma di majelis, bukan cuma di musalla, tapi di jalan-jalan, di pasar, di toko, di kebun, di pabrik, dimanapun ibu. Mereka jadikan tempat itu adalah tempat saksi mereka taat kepada Allah. Bukan sebaliknya, na'udzubillah. Ada orang-orang yang mereka jadikan rumah mereka, toko mereka, tangga rumah mereka, pintu rumah mereka, jalanan depan rumah mereka, bahkan dimanapun mereka berada, bahkan sampai masjid dan musola pun menjadi tempat saksi mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimani rahimakumullah, bicara tentang maksiat. Ini Rasulullah wanti-wanti sama kita ikhwan. Taat yang kita lakukan mudah-mudahan diijabah menjadi amal yang makbul di sisi Allah. Dan yang kita khawatirkan adalah kemaksiatan. Karena dengan kemaksiatan inilah ya ikhwan rahimakumullah, rahmat Allah tidak turun. Karena kemaksiatan inilah bala akan turun. Antum tengok cerita yang luar biasa ikhwan. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Saat itu terjadi pancaklik yang luar biasa. Panas yang hebat, berbulan, bertahun sampai kering. Begitu banyak tumbuh-tumbuhan mati, hewan ternak pun mati, bahkan manusia pun ada yang mati akibat kekeringan yang begitu hebat. Lalu mereka berkumpul, datang kepada Nabi Allah Musa, minta agar Nabi Allah Musa meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka Allah pun mensyariatkan kepada Nabi Musa untuk mengumpulkan umatnya bersama beliau. Istisqa, minta hujan. Yang mimpin siapa? Siapa ikhwan? Ustadz? Kiai? Habib? Bukan. Nabi Allah Musa langsung yang mimpin. Nabi Musa bukan sembarang nabi. Termasuk Nabi Ulul Azm. Nabi yang paling top, paling super. Dari semua Nabi Allah. Dari 25 Nabi yang kita kenal. Dan wajib kita mengenal mereka. 5 yang terhebat. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah
Nabi Muhammad adalah pemimpin semua nabi-nabi itu. Nabi pernah berkata dalam ungkapan tahaddusan linikmah, tabajjuh, bukan sombong, bukan angkuh, bukan takabur. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Nabi Allah Adam alaihissalam dan semua nabi sampai terakhir Nabi Isa, semua mereka, kata Rasulullah, akan berada di belakangku, ikut benderaku pada hari kiamat, dan aku tidak sombong, kata Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bangga tidak punya Rasul seperti Nabi Muhammad? Bangga. Bahkan kita wajib bersyukur ikhwan, dan guru kita mengajarkan kepada kita ini amalan, mudah-mudahan bisa kita amalkan ringan. Dawamkan tiap hari minimal 3 kali. Ucapkan alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Begitu kita dimanjur oleh Allah berkat Nabi Muhammad di ikhwani. Kita umat paling bontot, paling belakang. Tapi Allah begitu hebat cintanya kepada Rasulullah, menjadikan, tidak mengizinkan dari umat Nabi manapun, walau itu daripada umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, atau umat Nabi manapun, untuk masuk dalam surganya Allah, kecuali umat Nabi Muhammad dahuluan masuk ke dalam surganya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik cerita Nabi Musa ikhwani. Begitu sudah kumpul, yang memimpin sekali lagi bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, tapi Nabi Allah. Nabi pun Nabi yang begitu hebat kedudukan, kalimullah. Paling banyak cerita tentang Nabi dalam Al-Quran, Nabi Allah Musa alaihissalam. Mukjizatnya hebat, kedekatannya dengan Allah luar biasa. Beliau pimpin umat itu, ibu, bapak, hadirin, untuk minta sama Allah, berdoa agar Allah turunkan hujan. Subhanallah. Nabi Musa yang memimpin. Bukan orang sembarang, tapi apa yang terjadi ikhwan? Tak turun hujan saat itu. Tak diturunkan Allah hujan. Nabi Musa ngulangi lagi, tak turun hujan sampai berapa kali ini Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa tak kau turunkan ini hujan? Bukankah engkau menyuruh kami meminta kepadamu dan kami telah meminta, ya Allah? Apa jawab Allah ikhwani? Allah mengatakan, Musa, bagaimana aku bisa nak nurunkan rahmatku di kalangan umatmu sementara di antara mereka ada namam sikok ikhwan. Uji Allah ngomong sama Nabi Musa, bagaimana aku bisa nurunkan rahmatku, hujanku, sementara di antara umatmu itu ada sikok orang bermaksiat. Maksiat ini dianggap orang kecil, bu, tapi besar di mata Allah. Apa itu? Namam, tukang ngadu domba, ngumbar omongan sana, babet ke sini, babet sini, babet sana, berantem wong dia berlari. Hah? Na'udzubillah min dzalik. Lalu Nabi Musa pun menegur umatnya secara keseluruhan. Disuruh tobat. Singkat cerita ini mereka semua tobat, termasuklah si Namam tukang ngadu domba tadi yang mulut lebes uji kita. Hati-hati bu, jangan apa yang didengar sampai ke wong. Ya, duduk di sini, wong ngata Ibu Siti, Mina sama Wati ngata Ibu Siti, Ibu ijab lagi ke Ibu Siti, sampai kenyo. Kalau Mina sama Wati ngato Ibu Siti, aku ni sebenarnya tak galak ngomong sama kau, cuma aku ni ngaso sakit hati. Dia ngatoi kau tu dulu aku. Siapa ngatoi aku? Ah, mulai. Ayo sudah lagi kau marah, memang kau nyerong marah. Ya, tak usahlah, pokoknya tak usahlah. Siapa? Nah, demenian dia. Pas disebut kenyo, kawan tidak, pacak nahan sabar, datangnya ribut, dia berlari. Nah sekarang banyak juga, jadi tontonan kita ladas. Debat, calon, berdebat, wong. Tidak bergocok pucuk mimbar mereka. Dicari nian. Subhanallah. Nah ikhwan, kembali ke cerita tadi, hikmahnya ikhwan. Gara-gara satu orang yang bermaksiat kepada Allah, padahal di situ ada Nabi Allah, tak tanggung-tanggung Nabi Musa alaihissalam.
rahmat Allah tidak diturunkan. Begitu orang itu taubat minta ampun sama Allah, baru turun rahmat Allah, baru turun hujan yang lebat. Bahkan ini pun terjadi pada zaman baginda Rasulullah. Di saat terjadi perang Uhud ya ikhwani, begitu ada sekelompok sahabat yang lupa dengan pesan Rasulullah untuk bertahan di bukit Uhud, jangan turun, menang kalah. Lalu mereka pun lupa dengan pesan Nabi. Mereka melihat perang itu sudah selesai, umat Islam sudah menang, mereka pun ikut turun. Lupa dengan pesan Nabi, jangan turun, menang ataupun kalah. Di saat itu musuh pun datang dari belakang menyerang umat Islam. Kenapa ini balak datang? Padahal ada Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad pun ikut terluka ya ikhwani. Beliau pun ikut terluka, pelipisnya pecah, bahkan geraham beliau pun pecah. Kenapa ikhwan? Karena ada orang-orang yang tidak mengikuti apa yang dia arahkan oleh Rasulullah. Walaupun alhamdulillah dengan nas Al-Quran Allah telah memaafkan semua sahabat Rasulullah. Jadi jangan dianggap sepele kemaksiatan itu ya ikhwani. Nah dalam kesempatan yang penuh berkah ini kami sampaikan ada dua maksiat yang mengerikan ikhwani. Yang mana maksiat ini kalau ada pada diri ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, ulama mengatakan yang bermaksiat bukan cuma sebagian tubuh kita, tapi dihitung kita bermaksiat kepada Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, sedang tidur, sedang melek, dianggap kita bermaksiat kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita maaf, nyingok di HP, gambar tak benar bu, film tak benar, itu yang maksiat mata kita sama tangan kita. Kalau ibu menghibah fulana, ngatoi si fulan yang bermaksiat lidah kita. Kalau kita dengan tangan mencuri, ngambil barang milik wong yang bermaksiat tangan kita. Maaf, na'udzubillah min dzalik, kalau orang itu berzina yang bermaksiat kemaluannya. Kalau orang itu menendang kucing yang berjalan, ditendangnya tanpa salah, yang bermaksiat kakinya. Tapi ini ikhwani, orang itu bermaksiat dihitung maksiat sekujur tubuhnya. Bukan cuma mata, bukan cuma telinga, bukan cuma lidah, bukan cuma tangan dan kaki, bukan cuma kemaluan, tapi sekujur tubuhnya bermaksiat kepada Allah. Bahkan terhitung orang ini bermaksiat walaupun dalam keadaan dia berjalan, duduk, tidur ataupun melek. Bahkan sebagian ulama mengatakan wa in kan fi shalah, walaupun dia sedang sholat, sedang ibadah, ini orang tetap dihitung bermaksiat kepada Allah. Apa itu ikhwani rahimakumullah? Yang pertama, Ghati'ur Rahim, uang yang mutuskan silaturahim. Ini majelis Masya Allah tabarakallah, jazakumullah khair jaza. Laskar Fakihiyah mengundang kita semua asatis, para habaib, ikhwan majelis, laskar, ya bermacam-macam kita padepokan kumpul untuk silaturahmi. Karena Allah insya Allah ikhwan kita semua termasuk orang yang dicintai Allah malam hari ini. Yakin? Yakin enggak? Yakin ikhwani? Kenapa yang ngomong? Bukan saya tapi Rasulullah. Lewat hadisul qudsi Allah mengatakan wajabat mahabbati, pasti mendapatkan cintaku kata Allah. Siapa? Al-mutajalisina fiyya. Pertama al-mutahabbina fiyya, orang yang saling cinta karena aku. Ikhwani laskar Fakihiyah dibantu mungkin dengan yang lain juga bentuk duit berkorban. Demi apa? Ngedokan maulid Nabi. Karena Allah, karena Rasul. Banyak mengumpulkan uang zaman sekarang nih. Bahkan dia ngoyak ke duit. Tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Yang diajukan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di sini katik nomor ikhwan. Ya, kita semua dalam naungan Rasulullah. Naungan aulia Allah. Naungan rahmat Allah. Boleh jadi kita di sini berbeda pandangan, berbeda pilihan. Tapi alhamdulillah berkat adanya maulid Nabi kita disatukan Allah. Tak ada 1, tak ada 2, tak ada 3. Tapi kita kumpul bersama karena Allah. Wajabat mahabbati, pasti mendapatkan cintaku kata Allah. Siapa? Al-mutajalisina fiyya, orang yang duduk bareng karena aku. Masya Allah. Asatis kita beda bermacam-macam majelis duduk. Mungkin lebih dari Selawi asatis. Belum antum jemaah majelis, ada yang dari Pelaju, bahkan ada yang dari Kampung Bali sana, ada yang dari Perumnas sana. Kelihatan ada sini. Belum dari seberang sana, seberang sini. Kumpul kita dengan izin Allah karena Rasulullah, dan orang yang menjadi sebab kita kumpul paling besar dapat
pahala. Wajabat mahabbati, pasti mendapatkan kecintaanku, kata Allah. Siapa? Al-mutazawirina fiyya, orang yang berkunjung karena aku, kata Allah. Singkat cerita, kita dimuliakan Allah ikhwan dengan perkumpulan ini, dan pasti mendapatkan cinta dari Allah. Nah, yang musibah tadi ikhwan, dosa itu ibu, yang dikatakan maksiat sekujur tubuh, walaupun sedang tidur dia bermaksiat, walaupun dia sedang berjalan bermaksiat, bahkan sebagian ulama sedang ibadah pun dia bermaksiat kepada Allah. Qati'ur rahim. Tolong dulu-duluku ikhwani yang ada di rumah susun ini terutama, dan kita semua, jangan gara-gara satu dua kita berbaikotan, dak berteguran, bermusuhan. Tadi Ustadz Ijal nyampaikan dak nerima dari satu dua tiga, bukan sombong, bukan. Dak pengen recok kita ini. Kita pengen satu umat Rasulullah. Tidak satu, dak dua, dak tiga. Kalau mereka nanti sudah jadi pemimpin, dia berhak dan wajib memperhatikan umat. Tapi sekarang kondisi beda ikhwan. Enjuan sekarang, hati-hati bu bapak, saya sampaikan ini. Banyak yang sifatnya sogok-sogokan. Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang nyogok, yang nerimanya masuk neraka, kata Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan rahimakumullah. Qati'ur rahim, hati-hati bu. Jangan gara-gara ngomong beda, kita dak berpelengosan. No, melengos dak salaman. Habis yang biasanya salaman sampai selesai sallallahu ala Muhammad. Ini habis doa bercut lagi. Mana si Jol sama si Joni? Lagi ngapo? Beda sama imam. Imam nomor 1, dia nomor 2, sikap nomor 3. Subhanallah. Wong yang kita usung tu tak tahu gawe kita. Kita mati-matian bela dia, tak tahu dia. Cuma gara-gara anjuran dia kemarin sampai kita mutuskan silaturahmi. Na'udzubillah ya ikhwani. Pastikan bu, Rasul yang ngomong. Tak masuk surga, bahkan tak tercium bau surga orang yang memutuskan silaturahim. Salatnya tak diterima Allah ikhwani. Nabi mengatakan salasatun la tarfa'u salatum illa fawqa syibr. Ada 3 kelompok manusia yang salat mereka tak diangkat, tak diterima Allah, cuma sejengkal di pucuk kepala. Jangan bangga salat banyak, tapi kalau kita bermusuh-musuhan, bersikut-sikutan, apalagi sampai putus silaturahim. 3 kelompok tersebut disebutkan salah satunya adalah rajulani mutakhasiman, 2 kelompok, 2 orang yang bermusuh-musuhan. Sekarang lebih dari 2, 3. Ya, bermusuhan. Hati-hati ikhwan, salat kamu tidak terima Allah. Bahkan Nabi memberikan suatu kabar yang mengerikan. Bu, dengar. Yang di rumah mungkin becak dengar juga. Karena ini kondisi mengerikan. Kita repot ngurusin bela 1, 2, 3 sampai kita menentang Allah. Jadi dibenci Allah, dimurkai Allah. Dengan nas Al-Quran, Qati'ur rahim mal'un. Dikuatkan dengan hadis Rasulullah bu. Bapak ikhwani. Nabi mengatakan Qati'ur rahim mal'un wa in kan mat fi jawfil Ka'bah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memutuskan silaturahim itu terlaknat, terkutuk, walaupun kata Nabi dia meninggal di dalam Ka'bah. Kurang apa Pak? Kalau kita punya dulu pergi umroh meninggal di Mekah, habis tawaf selesai umroh balik mengah sampai di hotel meninggal. Uji kita, woi cacam buntung nih, hendak nyangko si Jol macam itu uji kita. Tak maaf namanya kepake barangkali si Jol banyak ngomong insya Allah. Kita kagum. Bahkan ada yang meninggal bukan habis tawaf, bukan habis umroh, habis shopping, belanja. Nak balik, gereja belanja. Meninggal. Meninggal di rumah sakit. Kita katakan Masya Allah. Karena meninggal di Mekah, meninggal di Madinah. Nah bagaimana kalau ada orang meninggal sedang tawaf, sedang sholat di mataf di pelataran Masjidil Haram. Tentu hebat lagi ikhwan. Mungkin kalau itu budak laskar di hall ke tiap tahun oleh Kak Yus. Iya, mengharumkan bukan nama keluarganya. Mungkin Pak Wali Kota melok bangga ngapu. Ada masyarakat Palembang meninggal di depan Ka'bah. Masya Allah, luar biasa. Lah ini lebih dari itu ikhwan. Seorang yang meninggal di dalam Ka'bah kurang apa? Puncak dari segalanya sudah. Masuk Ka'bah beda sembarang orang, tapi ini diumpamakan seperti itu. Tapi tidak ada kemuliaan itu. Hino dino, tercelah, terlaknat. Kalau ternyata orang itu memutuskan
rahim. Jangan cuma gara-gara bu sampah tetangga nguntal ke sebelah rumah kita jadi ribut. Ya, ada tetangga blok sebelah sana ada ke acara lupa ngundang kita jadi ke musuh. Sudahlah. Uji petua wong tua kita dulu bu bapak kalau nak hidup adem ini kurang lebih lah. Kak Yus ngadakan acara lupa ngundang melanggar sebelah sana. Jangan langsung ngancem juga lah kaget kalau kita ngadakan acara tidak usah diundang laskar tu. No. Ngapu nak macam itu? Boleh jadi sudah diundang cuma yang nyampe ke lupa. Atau memang lupa ngundang nian. Masalah sepele ikhwan, hidup nak damai, nak tenteram ibu bapak hadirin rahimakumullah. Dalam rumah tangga adik-adik dengar kita yang punya pasangan muda terutama. Kalau ada masalah besar, kecil ke? Ada masalah kecil, buang. Jangan cuma masalah sepele. Kawan tu pakai motor depan tangga, depan pintu. Masih pacak mentu kita nih. Cuma agak tak lega muka pintu. Jadi keribut. Jadi ke masalah. Padahal masalah itu kecil. Dibesak ke. Akhirnya maaf bu, di mana-mana musuh kita banyak. Di mana-mana tak demen sama kita. Dunia jadi sempit. Sering-sering memaafkan wong, ini sunnah Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, hati-hati. Sebab tuh banyak kita putus silaturahim, di antaranya sekarang ini yang kami khawatirkan gara-gara 1, 2, 3 tadi. Nak levelan wali kota ataupun gubernur. Bebas ikhwan kita nak milih siapa. Tapi jangan gara-gara gitu akhirnya langgar kita terjual. Masjid kita terjual. Haram kamu ikhwan. Kalau kamu memang punya masjid nenek, kamu kakek, kamu kunci sama kamu nak nyual masjid jatuhi. Panggil paslon nomor 4 ceramah panjang-panjang kampanye. Tinggal nanggung bedosonyo, ngurusi dunia dalam masjid. Tapi sekarang kalau masjid milik umat jangan dikucak. Banyak lapangan. Ini biar kita pacak umat. Majelis di pinggir dam. Ngapa nak numpang kampanye juga masjid. Kampanye di musola. Ini tak benar. Hati-hati kamu yang buka pintu untuk mereka itu. Minari serem memang ikhwan. Zaman kita ini 5 tahun terakhir. Kalau dulu minta maaf. Kalau sini insya Allah tidak. Kalau ada siram-siraman itu. Biasanya yang untal itu RT, RW. Tapi sini tidak. Minari. Ketua langgar magi ke? Kepala masjid melok magi ke? La haula wala quwata. Hati-hati bu. Duit haram itu tak berkah. Oi beb sayang beb. Kata bapak itu kalau kakak kong 5 kali 300 1,5 juta dapat kami ni. No. Sabar dek, yang haram tu memang nikmat sementara. Tapi kita bakal binasa di hadapan Allah. Lalu yang kedua ikhwan rahimakumullah, dosa yang naudzubillah. Sekujur tubuh kita dihitung bermaksiat kepada Allah. Apa itu? Ugugul walidain. Durhaka sama wong tua. Durhaka ini sekarang tipis ikhwan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Fala takul lahumah. Baik itu sudah durhaka. Apalagi nyegak emaknya. Apalagi ngempas ke pintu. Nah kita ini kadang-kadang juga ini sering disampaikan oleh asatis kita jazakumullah khairal jaza. Mungkin kita pun sering melakukan. Kamu di blok 4, wong tua kamu di blok 6 sana. Main, pengen nyengok wong tua. Tapi depan wong tua bukan kita nyengok radio. Sibuk dengan HP. Emak ngajak ngomong, oi Jul, mak mana cerita anak kau sehat kalau apa? Ya mak sehat, kalau si Yudin tu sekarang naik kelas dia. Nyengok mak dengan, nyengok sini 10 menit. Wallah ini durhaka yang macam ini. Wong tua itu luar biasa ikhwani. Azim indallah. Sangat luar biasa. Kalau pengen hidup sukses dunia akhirat, panjang umur, murah rezeki, taat birrul walidain kepada orang tua kita. Siapapun orang tua kita, anak ustaz, anak kiai, bakku tak baca ngaji, sujud bulak-balik kepada bak kau. Dia nyuruh kau apa? Peloi. Selagi tidak menuju kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kita semua tahu ibu-ibu akhwat rahimakumullah, mak mana kedudukan orang tua kita ikhwan. Macam malam ini kamu pergi ke majlis ini, yang kamu tadi masih punya orang tua, hidup sama orang tua, izin tak? Biasa kita jam 9 habis majlis balik. Sekarang mungkin nak jam 10:30 baru balik ke rumah nyampe. Wong tua kita lah tidur, kita gedau. Kadang-kadang na'udzubillah min dzalik lambat dikit mengengut.
Oi mak ni lambat ni buka pintu. La haula wala. Dia bangunkan maknya dari tidur, sudah hitungannya tu apa ikhwan? Jangan sembarangan kita. Mak lagi tidur nyenyak, bak lagi tidur nyenyak, kita gedah, tak buka ke pintu. Kalau kita ngabari lain cerita, mak izin nak hadir maulid mungkin balik agak dahulu. Buka pintu tak terjadi beban buat dia. Tak ada dosa. Tapi kadang-kadang kita tak ngelapau, tak ngabari balik dahulu. Apalagi model maaf habis majlis. Majlis bubar jam 9:30, balik ke jam 11:30. Panjanglah majelasnya. Tahu beda majlis sama majelas kan? Kelakar betok majelas. Majlis cuma setengah jam, melak Buddha Habib Ci. 9:30 selesai, jam 10 paling lama, balik ke 11:30. Nah, ngedor rumah lambat dikit, mengut. Marah pula, oi bak ni lambat ni, aku nak kamar mandi. Baik, berdosa besar. Apalagi berapa kalimat tadi ikhwan. Bu-ibu hati-hati. Ngari mak, ngari bak, model tadi saya gambarkan. Duduk depan orang tua tapi main HP. Tak nyingok wajah orang tuanya. Padahal subhanallah ikhwani. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya. Begitu hebat kedudukan orang tua kita ikhwani. Jangan sia-siakan bak mamak kamu. Walaupun dia bodoh. Lah dunia wala akhirat tak ada kelebihan. Taman SD tidak, macam Quran tak pacak. Waliullah. Itu derajatnya buat kamu di rumah. Kamu datang ke habaib, datang ke kiai, datang ke ustaz minta doa. Sementara mereka depan muka kamu sia-siakan. Ingat ikhwan, walaupun tak pacak maca Quran, tapi doa mereka untuk anak itu seperti doa waliullah kepada umat. Rasul pernah mengatakannya ikhwani, man nadhara ila wajha abawayhi bin nadhara rahmah kataballah lahu bitilka nadhara thawab hajil makbul mabrur indallah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, Bu, adik-adik dengar ikhwani, siapa yang memandang wajah wong tuanya dengan pandangan kasih sayang cinta, maka dengan pandangan itu ya ikhwani, Allah berikan pahala bagaikan dia pergi haji, makbul mabrur di sisi Allah. Sallu ala Nabi. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana kalau aku berulang-ulang memandang ke wajah mereka. Berulang-ulang Allah berikan pahala untukmu. Nalah ikhwani. Nguntung kenapa untuk orang tua kita kalau kita nyengok gaya dia. Tak ada untung, nyenang ke dia. Ngenjuk hajat dia cuma nyengok be. Macam itu pahalanya. Mak mana kalau kita nyenang ke hati dia. Ngilangkan kesusahannya. Membanggakan dia, nyenangkan dia. Dia ada hajat apa kita berikan. Tak bisa dibayangkan pahala itu. Bahkan dalam hadis lain Rasul menjelaskan. Kalau kau sedang solat, kata Rasulullah. Ulama sepakat ini solat sunnah. Solat itu ngadap siapa ibu bapak? Ngadap siapa? Ngadap. Sebut nama Allah yang keras ya ikhwan. Ngadap siapa? Ngadap. Allah. Nak salat sunnah, nak salat wajib kita ngadap Allah. Kata Rasulullah, kalau kau sedang salat, nadat ka ummak au nada ka abuk, abahmu manggil, emak kau manggil, kau sedang salat. Salat ngadap siapa? Ngadap Allah. Tapi Allah ngomong lewat lisan Nabi Muhammad, tinggalkan salat, temui mak bapakmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah sampai ngalah ikhwan. Kita sedang ngadap Allah. Mak kita manggil, Budi. Oi mana kau ni Budi? Batalkan solat kata Nabi. Temui mak kau. Pas datang apa mak ada bang? Oh tak ada aku nyari yang kau mentu tadi itu. Wallah ikhwan, surga kamu dapatkan. Apalagi dia ada suruhan. Ngapa mak ada mak? Tolong kau belikan uyah di bawah sana. Turun dari lantai 4 ke bawah. Setiap langkah jalan menuju surga. Solatmu diterima Allah. Turun naik ke pocok. Saya sampai nah lupa aku ni korek api habis beli ke lagi. Turun lagi. Jangan pernah ngeluh ikhwan. Jangan pernah kamu mengeluh. Mak cobalah dari study sekalian. La wallah. Kamu ini ikhwan. Kalau kamu bergawe sama majikan, kantau di pocok, uji majikan kamu, tolong embekkan bekas di motor bawah sana. Turun kamu. Sampai ke pocok ngomong salah bukan ini embekkan. Turun lagi kamu. Tak pernah ngomong ngapur tak sekalian. Pernah tak ngomong kayak itu? Nah, sama bos kita tak berani bantah.
Entah hatta 7 kali bolak-balik kita peloi dia. Ketika mak kita yang nyuruh, bak kita yang nyuruh, jangan turun dari lantai 4 ke bawah, cuma dari kamar ke kamar sebelah ngutuk gitu. Kamu sedang baca maulid, kamu sedang baca zikir, kamu sedang sholat, mak kamu manggil, tutup Quran, tutup kitab wirid, temui mak kita, temui bak kita ikhwani. Allah ridho, walaupun seadanya gara-gara mak kita, bak kita minta tolong ataupun hal yang lain kita tidak sempat baca Quran, pahala baca Quran ditunjukkan Allah. Ikhwani rahimakumullah, terakhir berhubungan birrul walidaini. Tadi Masya Allah banyak anak-anak bayi. Ini bekal kita, tabungan kita di akhirat ikhwan. Kalau pengen ini anak-anak tadi dan semua anak-anak kita yang ada di rumah menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tua, Nabi nunjuk resep. Banyak resep tu, cuma mengingat waktu sikok hadis Nabi. Nabi mengatakan, ya ikhwani, birru aba'akum tabarukum abna'akum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ikhwan, bu, bapak, berbaktilah kamu kepada Allah, berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, niscaya nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu, kata Rasulullah. Jadi sekarang ukur lagi kita. Pacak tak kita disebut anak yang bersoleh, yang berbakti atau belum? Kalau hari ini kita na'udzubillah, itu mantuk hadisnya, mafhum yang kita bisa pahami, Nabi seakan-akan mengatakan kalau hari ini kamu tidak berbakti, maka niscaya anakmu nanti tidak berbakti. Kejahatan, keburukan tahun ke depan lebih berat dari sekarang ikhwani. Mari kita semua jadikan anak yang soleh, yang berbakti. Tak mampu menyenangkan, minimal jangan bikin mereka sedih. Tak mampu membanggakan, jangan sampai menjadikan mereka malu di hadapan Allah, malu di hadapan manusia. Tak mampu ngenjuk, jangan banyak kendak. Tak mampu memberikan ketenangan, kesenangan, jangan bikin mereka ketakutan dan kebingungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, dan kita pun dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kita, yang menjadi kebanggaan kita di hadapan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan tidak ada satupun dari kita yang memutuskan silaturahim. Kalaupun ada, mudah-mudahan cepat kita sambung, taubat minta ampun sama Allah. Dan insya Allah Laskar Fakihiyah dan semua ikhwan dari laskar-laskar yang lain, pedapokan-pedapokan, majlis-majlis, semua yang kumpul dan yang tidak sempat kumpul juga, semuanya kita dijaga Allah dari fitnah zaman yang luar biasa saat ini. Tidak kita terpecah-pecahkan oleh politik, oleh dunia, ataupun oleh urusan-urusan yang lainnya selain urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu disatukan Allah dalam naungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah siapapun yang hadir, yang tidak sempat hadir, punya niat hadir, diberikan Allah ganjaran pahala yang sempurna dan tidak keluar dari tempat yang kecuali diampunkan dosa-dosa kita, digabulkan hajat-hajat kita, dan yang terpenting insyaallah kita lebih mengenal Rasulullah dan Rasul pun lebih mengenal kita, dan kedatangan kita kelak di saat wafat dinantikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jazakumullah khairal jaza segenap panitia, warga masyarakat daripada rumah susun di sini, Pak RT, Pak RW yang telah memberikan kemudahan-kemudahan, anda semua akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa liwalidikum fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Daging kalau isi ceramah beliau, alhamdulillah luar biasa. Kami pribadi sampai saro untuk menelan saking indahnya kata-kata beliau. Selanjutnya yaitu pembacaan doa maulid yang akan dibacakan atau dipimpin oleh Al-Habib Ahmad Qasim bin Syihab. Kepada beliau kami pintakan keridhaannya. Shallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nazama al-fikru min dararil awsabil muhammadiyatu kuda tawajjahtu ilallah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهة الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب التي تؤثر الحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إبدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هذا اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواذره ووالاه وظاهره وأم ببركاته وشرف جهته أولادنا ووالدينا وأهل كثرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعظم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله.
Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين وارض عن المسلمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza. Dengan selesainya pembacaan doa penutup, maka selesai pula acara kita pada malam hari ini.